Dostlar, bu günləri əslində biz Pentekost günü haqqında danışırıq. Сегодня мы будем говорить о Дне Пятидесятницы. Bu Pentekost sözü bəlkə kimlərsə ilk dəfə eşidir bu sözü. Кто-то, может быть, это слово Пятидесятница слышит первый раз в своей жизни. Bu söz mənası 50-ci deməkdir. Это перевод этого слова Пентекост, как, я уже сказал, Пятидесятница, 50. Dünya məscidçiləri, Значит, верующие во всем мире, qərb kilsələri daha çox keçən həftə bu günü qeyd edirdilər. западная церковь отмечала, кажется, на прошлой неделе. Şərq kilsələri isə bu həftə qeyd edirlər. Восточная церковь отмечает на этой неделе. Və bu müqəddəs ruhun yer üzünə gəlib həyat verdiyi gündür. Что это за День Пятидесятницы? Это когда Дух Божий спустился на землю и дал жизнь. Məscidçilər üçün bu xüsusi gündür, çünki bu gün kilsənin doğulduğu gündür. Və bu haqda daha ətraflı danışacağıq. Почему для нас, верующих, это важный день? Потому что это день, когда была создана первая. Bəzi kilsələr bu günü qeyd eləmirlər, bu gün haqqında danışmırlar. Многие церкви не вспоминают и не отмечают этот день. Amma düşünürəm ki, əslində bu çox vacibdir və bu barədə danışmaq xüsusən bu gün çox vacibdir. Я считаю это важным днем и важным воспоминанием, о котором мы будем сегодня говорить, вспоминать и радоваться. Təkcə xatırlama yox, bu günə sevinmək də lazım. Bu günü bayram kimi qeyd etmək lazım. Не ради того, чтобы вспомнить, а радоваться сегодня, что мы имеем эту возможность. Çünki bizim üçün beləcə gedir də Allahın planında Milad, Pasxa. Потому что в Божьем календаре, в Божьем деле, это было как Рождество Божье, Пасха Господня. Amma bu ilə xilas layihəsi Allahın bitmir. Allahın ələ xilas layihəsi davam edir 50-ci günü iləndir. Потому что проект Божий по спасению, он еще не завершен. И завершается, и будет завершен в будущем. До Пятидесятницы, 50-ci gündə bu Allahın təqvimində, Allahın xronologiyasında xüsusi bir gündür. И День Пятидесятницы в Божьем календаре имеет главную роль тоже. Və gəlin bu barədə oxuyaq bu gün Allahın sözündən. Давайте сейчас прочитаем из Слова Божьего. Bu həvarilərin işləri kilsəsi, mən sizə atmışdım, atmış orada, əla. Это Деяния апостолов, 2 глава. Gəl, qoyaq. 50-ci gün bayramı zamanı onların hamısı bir yerə yığılmışdı. Birdən güclü külək uğultusu kimi göydən bir səs gəlib, onlar oturan evin hər tərəfini bürüdü. Onlara göründü ki, nə isə alov kimi dillərə parçalanaraq hər birinin üstünə düşür. Onların hamısı müqəddəs ruhla doldu və ruhun danışdırdığına görə başqa dillərdə danışmağa başladılar. Amin. Bu kadar. Bu qədər. 4 глава. Наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. Amin. Bu kəlamdakı bu hadisə yer üzündə təkrarlanmayan bir hadisələrdəndir. Это место, это событие, которое произошло там, больше никогда не повторялось. Necə ki çarmıq, necə ki dirilmə, Как мы можем так сказать о кресте Господнем, о воскресении. İsa'nın doğulması və müqəddəs ruhun da gəlişi bu cürünə, bu təkrar olmaz bir hadisədir. Также мы говорим о rождении Иисуса Христа, да, и в этот список можно внести, как сошел Святой Дух. Это не повторяется. Və şagirdlər İsa'nın dirilməsindən sonra bir otaqda 120 nəfər bir otaqda yığışıb gözləyirdilər. И вот ученики Христа собрались в большой одной комнате 120 человек. O vaxt deyirlər ki, ev toplantılar, ev kilsələr, amma ev kilsələrində 120 nəfər adam yerləşmişdi. Всегда говорят, вот домашние церква были в первое время. Что-то многовато для домашней церкви 120 человек. Peki yerləri yox idi, deyə belə oturmuşlar. Может быть, мест не было, но их было 120. Amma nə baş verir? Onlar otaqdaydılar, gözləyirdilər. Çünki İsa Məsih vəd vermiş ki, müqəddəs ruh gələcək. И вот они сидели, ждали, может быть, общались, но они помнили, Иисус Христос сказал, оставайтесь здесь и никуда не уходите. Və budur, otağa güclü bir külək uğultusu kimi bir səs gəlir. И вот этот шум, как будто ураган. Они слышат, они его видят. Və görürlər ki, sanki alov dilimləri, dilləri belə
Flame Tower da böyle. Маленький. Balaca Flame Tower'lar balaca hamının üzerine gelir. И вот они видят, что на каждом из них, над ними, есть я не знаю, маленькие, небольшие огненные языки, как Flame Tower. Ну, просто себе Burası təsəvvür üçün представить. deyir də, alov dilimi ki, şamın üstündə yanan kimi. Мы читаем, как огненные языки, вы можете сами себе представить, на что это могло быть похоже. Как куст может быть. Və bu hadisə əslində öz-özlüyündə ona görə idi ki, müqəddəs ruhun gələnin kim olduğunu göstərsin. Ага. И это событие, почему оно здесь? Оно чтобы было показано, что как Дух Святой сошел, чтобы у нас не было даже сомнений. Müqəddəs ruh nə deyir, yox, müqəddəs ruh kimdir? Мы не говорим, что говорит Святой Дух, мы говорим, кто такой Святой Дух. Və bu günləri biz sadəcə olaraq bunu xatırlayırıq, bu haqda öyrənirik. И сегодня мы вспоминаем и учимся. Biz müqəddəs ruhun kimliyi haqqında yaradılışdan və hər kimi bütün kəlam boyu onun haqqında yazılır. Ага. О Святом Духе мы можем видеть на протяжении всего Писания, от начала до конца. Və buradakı hadisə təkcə onun əsasında demir ki, müqəddəs ruh kimdir. Biz ümumiyyətlə kəlamda bunu görürük və məhz bu hadisədən onun fəaliyyətindən tanış oluruq. Ага. Мы не только видим в этом месте определение Святого Духа, мы на протяжении всего Писания видим Святого Духа, но здесь мы видим ясно его проявление. Məhz ayəsə bu özünü nümayiş etdirir. Он себя представил, то есть мы всегда видели, что Дух Святой сошел, мы читаем, но здесь мы видим ясное представление, как себя явил Дух Святой. Var sizdə göndərmişdim sizə, görmüsünüz? Gəlin bu üç xüsusiyyətə baxaq. Давайте посмотрим на третьих важных качеств. Allah hər zaman özünə xas olan şəkildə hərəkət edir. Ага. Господь всегда двигается и делает Своеобразно. своеобразно, да. Əslində orada Rusça da olmalı idi. Gəlməyib sizə Rusça. Ничего, ничего. Birinci onun xüsusiyyəti qəfildən, Первое качество, первое, как мы можем это определить, гафельдан, то есть nizaqla. внезапно, вот, да. Fikir verin, müqəddəs ruh gələndə onlar üçün gözlənmədiyi bir anda qəfildən baş verdi bir şey. То есть мы можем обратить внимание, что они просто были вместе, но они не знали, и вдруг это внезапно произошло. Düzdür, məlumat var idi ki, o gələcək. Да, они были проинформированы, это случится. Amma bu hadisə qəfildən baş verdi. Но это событие произошло внезапно. Bu Allaha xas olan bir şeydir. Malakidə 3-cü fəsil 1-ci ayədə yazılıb ki, həmin gözlədiyimiz əhd mələyi birdən, qəfildən məbədə gəlir. Yəni İsa Məsih. Ага. Мы можем это видеть на протяжении Писания, что Господь действует внезапно, и в Малахии 1 главе... 3-cü fəsil 1-ci ayədə yazılıb ki, əhd mələyi, Ангел-Завета, qəfildən gəlir öz məbədinə. Allah qəfildən gəlir. Ангел-Завета явился внезапно в храме Божьем. Bu İsa Məsihin birinci gəlişi ilə bağlı idi. И это было связано с первым пришествием Иисуса Христа. Bəs bu qəfildən, nizaqla gəlmək başqa nəyi xatırladır bizə? Что можем мы еще вспомнить о внезапном действии Божьем? Allahın vədi. İsa Məsih bir göz qırpımında gələcək, bir ildırım kimi gələcək, qəfildən gələcək. Ага. Когда мы вспоминаем это обещание, что Христос явится еще раз, но внезапно. Bu Allahın xarakterini bilirsiniz. Allah deyir, məlumat verir, amma birdən gəlir insan То həyatına. есть мы знаем, что Господь обещает, Он говорит, что это будет, но когда произойдет, всегда это происходит внезапно. Нету дня и даты. İkinci vacib burada məqam nə idi? Onun müqəddəs ruhun ilahiliyini göstərən bu məhz Pentekost günü gəlməyidir. Ага. Почему мы видим здесь, что Дух Божий является Богом? Это то, что это был 50-й день. Bu hansı hadisədir? İsrail xalqında həmin gün məhsul yığımının bitmə bir bayramı idi. Потому что 50-й день израильский народ завершал, правильно? Pasxadan 50 gündən sonra. После Пасхи, после 50, когда 50-й день был, они завершали сбор урожая. Amma ondan da daha vacib nə idi? İsrail xalqı Misirdən çıxmışdılar neçə min il öncə və ondan 50 gün sonra Allah qanunu vermişdi və İsrail xalqına əhd bağlamışdı. Но почему это еще важно, что 50-й день, когда 1000 лет назад израильский народ покинул Египет, именно на 50-й день после того, как они вышли из Египта, Бог дал им скрижали. Və bu məhz həmin Pentekost günü idi onların kalendarının И içində. поэтому для них этот день 50 не просто как у нас, ну 50, это был день 50. Və müqəddəs ruhunda məhz o gün gəlməyi həmin ənənənin Allah xas olan bir xarakterin davam eləməsi idi. И именно Дух Святой, когда пришел, именно на этот день, это был показатель того, что Бог соблюдает эту важную традицию. Birinci dəfə gələndə Allah dağa gəlmişdi. Bu səfər isə Allah insanların ürəyinə gəlmişdi. Первый раз, когда он явился в горе,
А сейчас же он явился в каждой душе человека, который верит в него. Burada gələn maraqlı başqa bir nəqə var. Uğultu və alov dilimləri. Ага. Третье важное качество, да, мы видим, что как ураган, этот звук ветра, и также мы видим огненные языки. Kim kəlamı yaxşı oxuyubsa, kəlamı bilirsə, o bilir ki, bu iki simvol Allah huzurunun rəmzidir. Ага. Кто хорошо читал из Священных Писаний, знает, что эти два, ветер и огонь, это является частью Божьей. Və şagirdlər üçün həmin vaxtda bu hadisənin baş verməyə əslində onlar üçün təəccüb yaratmamalıdır. Çünki bu Allaha xas olan bir şeydir. И когда ученики видели, что это совершает, они должны были не удивляться, потому что Бог уже являлся. Və ilk Pentekost günündə Allah dağa gələndə həmin bu əlamətlər var idi orada. И первый раз, когда явился Бог на горе, эти тоже были sopутствующие вещи. Böyük səs-küy var idi, böyük uğultu var idi, külək var idi, dəhşət var idi. Был большой шум, был ветер. Və dağ yanırdı, kəlam deyir. Dağ alov içində yanırdı. И было сказано, что гора горела. Amma bir dənə fərqli mənzərə var idi. Но была другая картина. Birinci dəfə Allah gələndə bu dəhşətli bir mənzərə idi. И первый раз, когда Господь явился, это было ужасающе. Bu qanun gəlirdi yer üzünə. Потому что закон Божий спускался. Və yazılıb ki, dağa Allahın gəlməyi üçün 3 gün hazırlıq gəlirdi. И сказано, что 3 дня была подготовка к тому, что Господь... Hamı yunub təmizlənir, bütün səhrada bu yaşayan xalq hamısı səliqəyə səhmana düşməli idi. Все должны были осветиться, чтобы перед Господом 3 дня они к этому готовились. Və Allah dağa gələndə alovla, o gurultularla, o küləklə, o səslə dağa heç kəs yaxınlaşa bilməzdi. Nə adam, nə heyvan. И когда Господь в этом ветре, шуме, в этом огне спускался, да, никто не мог подойти, ни животное, ни человек к этой горе. Və dağa yaxınlaşan hər kəs mütləq ya daşqalaq eləməlidir uzaqdan, ya da uzaqdan oxla vurulmalı idi. И каждый, кто хотел приблизиться, должен был быть издалека заброшен камнями или убит стрелой. Və vəziyyət elə bir hal almışdı ki, И ситуация была в таком состоянии. Allah dağdan insanlarla danışanda insanlar başlayır yalvarmağa, Musa ki, yalvarıq səni, Allah bizimlə danışmasın. Ага, и когда Господь говорил к народу, в Писании сказано, что народ молил Моисей, пожалуйста, пусть он, не говорит страшно. Allahın alovun içindən danışmağı bizi qorxudur, biz fikirləşib məhv olacaq. Ага, потому что Господь говорил посредине этого огня, и им было так страшно, они боялись, что сейчас тут все сгорит. Amma çox maraqlısı nədir burada? Но что самое интересное, знаешь, что... Bu Pentekost günündəsi yenə də alovdur, yenə də uğultudur. И в этот 50-й день снова огненные языки, снова этот ураган и шум. Amma bu səfər məhv eləmir. Но в этот раз он не уничтожает. Bu səfər insanların ürəyinə gəlir. Но сейчас он приходит в сердце каждого человека. Və həmin Pentekost günü həmin ənənə Allaha xas olan bir davamı idi. Ага. И этот день Пятидесятницы, это было продолжение Божьей традиции, когда он всходит на землю. Bəs bu müqəddəs ruhun özünün bu cürünə bir ruzə verməsi bizə nə deyir? Но вот то, что Дух Святой именно так явился, о чем это говорит нам? İlk növbədə bu bizə bunu deyir ki, biz ona olan münasibətimizi dəqiqləşdirək. Ага. Это в первую очередь говорит, что наше отношение к Нему, чтобы мы подтвердили наше отношение к Нему. Да? Biz ona ehtiramla yanaşmalıyıq. Чтобы мы должны к этому подходить с благоговением. Biz bugünkü gündə, son belə 126 ildə Вот эти последние 126 лет müqəddəs ruha olan münasibət o qədər yaxşıdır. отношение к Святому Духу не такое хорошее. İmanlılar arasında dünyaviləri demirəm. Я не говорю о людей со стороны, которые не знают Его, а я говорю о тех верующих, которые... Çünki indi çoxları müqəddəs ruh haqqında danışırlar və kobud şəkildə desək səhv şeylər danışırlar. Потому что многие сейчас говорят о Духе Божьем, много говорится, но и то, что не соответствует этому, тоже говорят. Və müqəddəs ruhu çox vaxtı indiki dövrlərdə Allahın qadın tərəfi kimi təqdim edirlər. И сейчас Духа Божьего представляет как бы женщину. Nə var ki, pneuma sözü qadın cinsindədir. Deməli, bu Allahın qadın tərəfidir. Ага, потому что там вначале есть коренная пневма. Yəni Yunan dilində ruh pneuma sözüdür və deyirlər bu Allahın qadın tərəfidir, Allahın Они xanımıdır. говорят, что это одна часть, Божья часть женской стороны. Empatiya quran tərəfidir. А, это та, которая отвечает за эмпатию. Bəzən fikirləşir ki, müqəddəs ruh sadəcə bir yaradılışdır. Многие думают, что Дух Святой это просто одно из созданий Божьих. Və yaxud varlıqdır.
Или Творение. просто какое-то Tvarение Bacım. творение или сила какая-то. Hə. Və aysa onu kimlərsə fikirləşir ki, bu günləri müqəddəs ruh enerjidir, gücdür. Что многие думают, что Святой Дух это вот наполнение силой, энергией, движением. Amma qeyri-məsihçilər düşünürlər, hətta bəzi məsihçi adında olan imanlar da düşünür ki, müqəddəs ruh üç Allahdan biridir. Ага, многие же думают, что те, кто не знает, говорят, Дух Святой это один из богов. Xristianство. Христианство, да, три бога, да. Və internetə girib bir çox ibadətlərə baxanda görürsən ki, müqəddəs ruhun adı altında orada elə şoular göstərirlər ki. И если вы захожу, когда в интернет смотрю разные служения, я вижу, что под именем Святого Духа разные служения проходят, называем как шоу. Və müqəddəs ruh orada daha çox Allahdan çox DJ-yə oxşayır. Там Дух Святой больше похож не на Бога, а на диджея. Hansı ki, ab-hava yaradır, hansı ki, atmosfer yaradır, musiqilərlə falan və çox bərbad bir vəziyyət. Который отвечает за атмосферу, музыкальную атмосферу, духовную. İnsanın hansısa eyfariya düşürlər, hansısa ab-hava düşürlər və bunun adını da qoyurlar ki, müqəddəs ruhun özünü bir özə verir. Люди попадают в какое-то определенное состояние и говорят, Дух Божий действует. Və imanlar internetdə baxanda baxır ki, doğrudanmı belə şeylər ola bilər? Doğrudanmı Allah bu şeyləri edir? И вот многие весь говорят, на самом ли деле Бог так действует? Правда ли это? Hətta bir ayə də var ki, müqəddəs ruhu küfr eləmək olmaz. İmanlı baxır ki, bu əgər bunlar deyilsə müqəddəs ruhdur, mən desəm ki, bu şeytandandır, belə çıxır müqəddəs ruhu küfr edəcəm. Потому что сказано в Писании, что один из больших грехов это хула на Духа Святого. Если там они так действуют, и я скажу, что это неправильно, то я, получается, делаю этот большой грех. Və imanla baxırlar bu şey, vicdanla üz-üzə dururlar ki, bu doğrudan Allahdandır. Axı burada İsa'dır, burada müqəddəs ruhdur. Və sonra görsən ki, bu uyğun gəlmir heç. Это происходит встреча со своей совестью, да? Если там и Дух, и там и вроде об Иисусе Христе говорят, и вот он не понимает, правильно он рассуждает, неправильно он рассуждает. Buna görə hər gördüyümüzdə aldanmağa ehtiyac yoxdur. Нам не нужно все, что мы видим, верить этому. Müqəddəs ruh bənzəri olmayan, Святой Дух, на который ни на кого не похож, izzətli, восхищенный, üçlükdə bir olan Allahın şəxsiyyətlərindən biridir. является личностью в триедином Боге. Bu çox vacibdir. O Allahdır. Он есть Бог. 5-ci əsrin 6-cı əsrlərdə Afanasiya İman Bəyannaməsi deyilən bir mətin var. В V веке брат Афанасий, Sən не брат, он просто так называется символ веры. я понимаю, так и называется, Yox, bəyannamə, simvol verə. символ веры. Rusca tapa bilmədim qoyum. Azərbaycan əsl internetdə tapmaq olar. Gör müqəddəs ruh, ümumiyyətlə üçlü haqqında orada necə yazılır? Var orada. Qoya bilərsin. İlahi varlıq, ata, oğul və müqəddəs ruh birdir. Bütün ipostazların, şəxslərin izzəti eynidir. Onların əzəməti əbədidir. Ata necədirsə, oğul da elədir. Müqəddəs ruh da elədir. Ata yaradılmayıb, oğul yaradılmayıb və müqəddəs ruh yaradılmayıb. Ata dərk edilməzdir, oğul dərk edilməzdir və müqəddəs ruh dərk edilməzdir. Ata əbədidir, oğul əbədidir və müqəddəs ruh əbədidir. Bununla belə, onlar üç əbədi varlıq deyil, bir əbədi varlıqdır. Eyni şəkildə, üç yaradılmamış və üç dərk edilməz mövcud deyil. Bir yaradılmamış və bir dərk edilməz vardır. Biraz beyin error verər. Amma diqqətlə oturub düşünsəniz, görəcəksiniz ki, çox sadədir. Eyni qaydada ata hər şeyə qadirdir, oğul hər şeyə qadirdir və müqəddəs ruh hər şeyə qadirdir. Lakin üç qadir deyil, bir qadir vardır. Həmçinin ata Allahdır, oğul Allahdır və müqəddəs ruh Allahdır. Bununla belə üç Allah deyil, bir Allahdır. Amin. Bu bizim imanımızdır. Если нашел, спроси. Все, давай. Отец вечен, то есть я не идеален. Сын вечен и Святой Дух вечен. Однако, это не три вечных существа, а одно вечное существо. Точно так же нет трех несотворенных и трех непостижимых, но есть один несотворенный и один непостижимый. Также Отец всемогущ, Сын всемогущ и Святой Дух всемогущ. Однако, это не три всемогущих, а один всемогущий. Подобным образом Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог. Однако это не три Бога, а один Бог.
Və bu məktub bizə deyir ki, biz ona qarşı necə münasibət И göstərməliyik. это символ веры говорит, какое у нас должно быть правильное отношение. Əgər atadan qorxub ehtiram ediriksə, Если мы боимся отца и перед ним благоговеем, əgər biz oğula qarşı ehtiramla yanaşırıqsa, если мы относимся к сыну с благоговением, eyni cür müqəddəs ruha da eyni münasibət так и мы göstərməliyik. должны к Духу Святому относиться с благоговением. İndi yenə də qayıdaq öz mətnimizə. Görək mətn başqa nə deyir bizə? Теперь возвращаемся к нашему месту Писания. Что говорит дальше нам Писание? Hər dəfə Allah bu cürünə effektlə gələndə, bu cürünə bir göstərişlə gələndə yer üzünə, bu o demək yeni bir dövr başlayır. Каждый раз в Писании видим, когда Бог являет себя так эффектно, так могущественно, да, это значит, начинается новая эра. Müqəddəs ruhun imanlarda aktiv fəaliyyət dövrü. Ага, вот эта эра называлась, когда Святой Дух активно действует через верующих людей. Gəlin baxaq nə baş verir orada. Давайте посмотрим, что произошло там дальше. Aça bildiniz? Ay söz, davamını. Gəl bu tənəyə. Dəhşətli məhvedici alovdan fərqli olaraq bu səfər alov dillərlə oldu və hər bir kəsə verildi. Несмотря на то, что в таком страшном состоянии был первое схождение Духа Святого в виде огненных языков. Несмотря на то, в этот раз огненные языки были на каждом из нас. Bu insanlıq tarixinin yeni bir mərhələsidir. Это была новая эра в жизни людей. Adəm Allahın huzuru Eden bağından tərk eləyəndən sonra fərqli yerlərdə idi. Ага, Божье присутствие после того, как Адам покинул Эдем сад, были в разном проявлении, в разных местах. Sina dağında göstərdi Allah Он özünü. явился на горе Синай, Hüzur çadırına gəlirdi. он приходил в скинию Господню, Süleyman məbədinə gəlirdi. потом он был в храме, который построил Eyni zamanda ayrı-ayrı insanların içinə gəlirdi müəyyən müvəqqəti bir dövr üçün, müəyyən bir xidmət üçün. Также он сходил на разных людей в определенное время, в определенных веках. Və sonra onları tərk edirdi. Но он, как сходил на них, но Belə deyək, proyekt üçün gəlirdi. Gəlirdi bu layihəni eləyirdi, çıxır То gedirdi. есть он сходил для определенного дела, нужно было там отвоевать, сказать, а потом оп, и уходил. Amma Pentekost günündən bu yana Но в тот день, в Пятидесятницу, до сегодняшнего Allahın дня, huzuru dayı hardası yox. теперь нету где-то определенного Божьего присутствия, где мы его ищем. Kimlərinsə hansısa dövr üçün yox. Не для кого-то, для каких-то определенных периодов. O andan etibarən hər kəsdə və hər dövr üçündür. Теперь он постоянно в каждом из нас, кто верит в Иисуса Христа. Он пребывает в них. Artıq Allahın ruhu insan içində yaşayır. Отныне Божий Дух живет в нас. Ömürlük məskən saldı. Сказано, вечно он создал, навечно создал людей. Ömürlük. До конца жизни. До До конца. конца жизни он создал пристанище. Və imanlı həyatını Allahın tarixində demək olar ki, imanlı ən gözəl dövrü yaşayırlar. И вот мы можем сказать, что это самый лучший период жизни человеческой. Həqiqətən bu xüsusidir. Çünki bu yadımız ki, tamam fərqli bir münasibət forması başlayır. Потому что началось на самом деле другое отношение с Богом. Çoxları fikirləşir ki, kaş əhdətlik dövründə yaşayardın. Многие могут сказать, жил бы я вот во времена Ветхого Завета. Möcüzələrin baş verdiyi dövrdə yaşayardın. Видел бы, как Бог действует через Даниила. Kaş İsa Məsihin dövründə yaşayaydın, 100% onun şahidi olsaydın. Был бы я во времена Иисуса Христа, я бы первый бы кто стал его учеником. Amma kalama görə biz ən gözəl dövrdə yaşayırıq. Но по Писанию сказано, что мы живем в самый благословенный период жизни. Allahın ruhu birbaşa sənin ürəyində yaşayır. Потому что Дух Божий напрямую живет в тебе. İsa Məsih bu günlər barədə görürsünüz nə qədər vədlər vermişdi. Посмотри, сколько Иисус, это места Писания, говорил о сегодняшнем мире. Ümumiyyətlə 14, 15, 16, 17-ci fəsillər bunlar hamısı müqəddəs ruhla bizim münasibətimizi təsvir edən fəsillərdir. Yəhyadan. Ты просто... Вот обратите внимание, да, вот в книге Иоанна сколько говорится об этом периоде. Yəhya 14-cü fəsildə aça bilərsən o ayəni. Например, можете открыть книгу Иоанна 14 главу? Orada var. Yəhya 14, 16, 18. 14 глава, 16-17. İsa deyirdi ki, mən də atadan xahiş edəcəyəm və o sizə başqa bir vəsatətçi göndərəcək ki, daim sizinlə olsun. O həqiqət ruhudur. Onu dünya qəbul edə bilməz. Çünki onu nə görür, nə də tanıyır. Siz isə onu tanıyırsınız. Çünki sizinlə qalır və daxilinizdə olacaq. Sizi yetim qoymaram. Yanınıza gələcəyəm.
И 18. Я попрошу Отца, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами. Духа истины. Мир не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его. Но вы знаете Его, потому что Он живет с вами и останется в вас. Я не оставлю вас сиротами, я вернусь к вам. İman eləyəndən sonra hamımız yenidən doğuluruq. Когда мы верим в Иисуса Христа, мы снова rождаемся. Əgər əhdətlik dövründə Allah göydən, yuxarıdan hər kəsi idarə edirdisə, Если во время Ветхого Завета Бог управлял с высоты, indi isə Allah içəridən idarə etməyə gedir. сейчас же Он управляет с нами изнутри. Peyğəmbərlərin dediyi kimi qanunumu daha çox kitablara yox, ürəyinizə yazıram. Как в Писании сказано, да, сейчас ваши законы будут не в ваших руках, они будут внутри вас написано. Ən sadə nümunələrdən biri. Самый простой, Elə bu mətnin özündə yazılıb bu в barədə. самом месте Писания сказано. Allah dağa gəlmişdi, dağdan danışanda insanlar qorxurdular. Вот Господь, помним, да, spустился на гору и говорил к людям, и люди боялись. Amma burada isə Allah insanların daxilinə gəldi və insanlardan həmin insanlar vasitəsilə danışmağa Но başladı. теперь Его Дух сошел на нас, Он внутри нас. И теперь Он через людей говорит другим людям. Bu o demək deyil ki, biz kəlama yox deyirik. Мы не говорим теперь Писанию нет. Əksinə kəlam içimizdədir və Allah müqəddəs ruh vasitəsilə danışır. На самом деле Его Слово Божье в нас, и Он говорит через нас. Və bu həftə bir 4-cü gün bizim ünsiyyət vaxtımız olmuşdu. И вот в этот четверг у нас было общение, помните? Yazıda da yaxşı bir vaxt oldu. Я думаю, хорошее было время. Və hər bir hekayələr danışdıq ki, müqəddəs ruh kimin həyatında nə edir. И мы делились такими историями, где мы видели, как ясное проявление Духа Божьего в нашей жизни через нас. Kimsə deyir ifşa eləyir, Кто-то говорит, что обличал, kimsə deyir öyrədir, кто-то говорит, что учил, kimsə deyir təsəlli verir, кто-то говорил, ободрял, kimsə deyir sevgi ilə doldurur. кто-то говорит, что он его напал. Kimsə danışdı ki, ənamlar verir və onu xidmətə təyin edir. Говорит, что определял служение и давал дары, Müqəddəs ruh hamının həyatında işləməyə başlayır. потому что Дух Божий начинает производить действия в каждой жизни, кто отдал ему Bu слово. sanki ölünün ruh alıb həyat alması, yenidən dirilməsidir. Это как мертвый получил вновь жизнь и начал жить. Əgər müqəddəs ruh insan həyatını yaşamasa, insan heç vaxt məsihçi həyatını yaşaya bilməz. Если Дух Божий не будет жить в нас, мы никогда не сможем вести ту правильную жизнь во Христе Иисусе. Mümkün deyil müqəddəs ruhsuz yer üzündə imanlı olasan. Невозможно без Духа Божьего быть верным, верующим в Него. Elementar bir şey. Hamımız həyatın çətin suallarına üz-üzə dururuq. Простой пример. Все мы сталкиваемся с tяжелыми вопросами в своей жизни. Hamımızda var bu şey. У каждого есть, знаете, тяжелые моменты, тяжелые вопросы, когда мы сталкиваемся. Var. Qeyri-məsihçi üçün bu dünyada yaşamaq çox rahatdır. А? Qeyri-məsihçi üçün bu dünyada yaşamaq çox rahatdır. Для тех, кто не знает Иисуса Христа, для них в этой жизни жить легко. Çünki qeyri-məsihçi bu dünyada balıq suda kimdir? Потому что для них жизнь есть как рыба в воде. Amma imanlı üçün bu dünyada yaşamaq müqəddəs ruh alandan sonra sanki insan ayda kosmosda yaşayır. Но те, кто получили Духа Святого и кто живет в нем, для них жизнь здесь это как жизнь на другой планете. Sənə xüsusi geyim lazımdır. Тебе нужно определенно одеваться, Xüsusi hava lazım sənə. тебе нужно определенный воздух, Xüsusi manevrlər lazım sənə. правильные манеры, маневры. İmanlı üçün də müqəddəs ruh elədir. И каждый верующий сам Дух Божий учит. İmanlı üçün də belədir. Müqəddəs ruhda yaşamaq hesab ki, qeyri-adi insanın adi yaşaması kimi bir şey. İzah edəcəm. Ага, кто помнит? Ладно, я покажу. Müqəddəs ruhu qəbul edəndən sonra insanın gündəlik həyatı dəyişməyə başlayır. Когда мы принимаем Духа Божьего в нашу жизнь, Он сходит на нас, меняется наша жизнь. Həmişə yaşadığın şeylərə, həyata münasibətin, baxışın, davranışın dəyişir. Ага, меняет то, что мы делали раньше, меняется наше отношение и перспективы, как мы смотрим. İşində, evində, qohumlarla münasibətdə, həyatın hər sahəsində səndə dəyişiklik В başlayır. каждой сфере нашей жизни, может быть, школа, университет, работа, отношения с родственниками. Əgər içində yaxşı olursa, ətrafda həyatında gərginlik 2 qat artır. Если внутри тебя хорошо, Da, если внутри тебя то хорошо, снаружи bывает sложнее. gərginlik olur, напряжение. Напряжение. Belə vəziyyət olur ki, bəzən insan sınmaq lazım olur. Иногда бывает такое состояние, что тебе нужно быть сломаться. Əzilmək lazım olur. Нужно быть, чтобы ты оказался подавленным. Kiməsə nələrsə yox demək lazım olur. Кому-то приходится сказать нет. Amma gücün çatmır. Но у тебя нет на это сил.
Gücün çatır ki, dünyavi kimi davranasan. У тебя есть силы, чтобы поступить, как все поступают. Gücün çatır günahlı dünyada günahlı insanlar kimi dövrə uyğun, ətrafa uyğun hərəkət edirsən. У тебя есть sилы и возможность поступать, как другие поступают в греховном мире, по греховному. Çox rahat ol, çünki bizim üçün insan təbiətinə xasdır. Qışqırırsan, vurursan. Yəni bu dünyada bu dünyavi kimi yaşaya bilirsən. Это легко жить, как миру живут. Да? Нам это привычно. Накричали на меня, накричал я. Ударили меня, ударил я. Lakin gücün çatmır Allahın istədiyi kimi yaşasan. Но у тебя не хватает сил жить, как Бог хочет, чтобы ты жил. Dünyada olanda bizə lazım sadəcə düşdüyümüz vəziyyətdən çıxış yolu tapaq, bizə yaxşı olsun. Мы просто хотим, чтобы, когда попали в сложную ситуацию, чтобы Миру люди как-то. миру так поступали. Amma müqəddəs ruhda yaşayanda isə sənin başqa prioritetlərin olur. Sənin vacibdir ki, sən birinci növbədə çıxış yolu tapasan. Ага. Но когда ты живешь в Святом Духе, тебе важно... Тебе не важно, в первую очередь, найти выход из ситуации. Sənin lazımdır İsa'nı izzətləndirməyə yolunu tapasan. Все. Извини, ты простите меня, я забылся. Я думаю, что ты на русском говоришь. То есть, когда ты живешь в Духе, ты не ищешь того, чтобы найти как путь. Тебе важно поступить, как Он хочет. Sənin lazımdır ki, İsa'nı izzətləndirməyi düşünürsən. Ты думаешь, как прославить Иисуса Христа. Sən fikirləşsən ki, necə bu dünyada sadiq olasan, müqəddəs olasan. Ты думаешь, как в этом мире быть верным и посвященным. Sən düşünürsən ki, necə Rəbbi razı salasan. Ты думаешь, как сделать так, чтобы был доволен Господь Бог. Dünyavi bu şeyləri düşünmür. Люди, которые не знают его, так не думают. Ona görə dünyavi üçün dünyada yaşamaq rahatdır, amma məsihçi üçün dünyada yaşamaq rahat olmur. Поэтому людям, которые не знают его, жить в этом мире легко. Но те, кто знает и в нем живет Дух Святой, им тяжело. Müqəddəs ruhsuzla sən Allahı razı sala bilmirsən. И без Духа Божьего ты не можешь поступать. Bilirsən, imanlar bəzən nə istəyirlər? Да? İmanlar bəzən nə istəyirlər? Чего желают верующие люди? Deyir, bir valideyn qucağı kimi olsun. Они хотят, чтобы они находили как на руках у родителей. Bir təsəlli verəni olsun. Чтобы рядом был тот, кто ободрил. Bir daxildə onu sevdiyini hiss etdirən olsun. Чтобы кто-то внутри чувствовал, что кто-то его любит. İmanlı hər şeyə rəğmən dünyada nə baş verirsin, istəmir ki, günahla yaşasın. Каждый верующий, несмотря на то, что вокруг, что происходит, не хочет, чтобы он делал грех. İmanlı kəlamı oxuyub anlamaq istəyir. Верующий хочет читать Слово Божье и понимать. İmanlı kilsədə faydalı olmaq istəyir. Верующий хочет быть полезным в церкви. İstəyir ki, bu dünya çağırışlarının qarşısında dayanıb ona cavab verməyə gücü olsun. Он хочет, чтобы у него были силы перед вызовами этого мира. Və bütün bu şeylər ancaq müqəddəs ruhla olur. И это все возможно только с помощью Святого Духа. Müqəddəs ruhsuz imanlı bu dünyada qala bilmir. Без Святого Духа верующему здесь почти. Ona görə müqəddəs ruhun fəaliyyətini görəndə həyatında insan imanlı sevinməyə başlayır. И когда верующий видит, как проявляется Святой Дух в его жизни, его это радует. Ona görə onun için minnətdarlıqla da olur. Поэтому его внутренность вся наполняется благодарностью. Özü öz həyatını ruhsuz təsəvvür edə bilmir. И поэтому он не может представить свою жизнь без Духа Божьего. Başqa nə baş verdi bu gün həmin gün? Что же еще произошло в этот день Пятидесятницы? Müqəddəs ruhun bizdə yaşaması ilə biz bizə çevrildik. Благодаря тому, что Дух Божий живет в нас, мы стали теми, кто мы должны были быть, или теми, кто мы стали. Мы stali мы. Мы стали мы. Biz olduq. Mən biz olduq. Biz olduq. Bir bədən kimi. Мы stали мы. Yəni müqəddəs ruha Allah imanlı Стали общиной. Вот. müqəddəs ruha Allah imanlı ayrıca bir şəxs kimi, fərd kimi yetişmir təkcə. То есть это когда у нас появился Святой Дух, это не значит, что мы стали личностью, в которой живет. Мы стали общиной. Bu sənin ruhunda, bu insan ruhu deyil təkcə. Это не только твой дух. Это не только Человеческий дух. твой человеческий дух. Bu Allahın ruhudur ki, hər bir imanlıda yaşayır. Это Его Божий дух, который живет в каждом верующем. Və bu bizi bir-birimizə birləşdirən ruhdur. И это дух, который нас друг в друге объединяет. Və bu birləşməyə də deyirlər kilsə, ruhun birləşdirdiyi insanlara deyirlər kilsə. И это называется церковью, где Дух Божий объединил всех нас вместе. Və müqəddəs ruhun gəlişi yer üzündə ümumdünya kilsəsi yaratdı. И благодаря сошествию Духа Святого появилась вот эта вселенская церковь. Millətindən, irqindən, Независимо от нации, цвета кожи, cinsindən, от пола, yaşından,
твоего возраста, sosial statusundan, от твоего социального статуса, peşəsindən, от работы, которой ты занимаешься. ümumiyyət insanların istifadə elədiyi ayrıcı meyarlardan asılı olmayaraq, Несмотря на то, что мы люди используем определенные критерии, müqəddəs ruh hamısı birləşdirdi bir bədənçi. Дух Божий всех нас объединил и назвал одним телом. Dünyada ikinci belə böyük birləşmə yoxdur. Нет в мире такого второго большой общины. Похожего. Və Həvari Paul bu barədə yazır. И вот апостол Павел pишет по этому поводу. Efeslər 4-cü fəsildə. В Ефесянам 4 главе. Ruhun birliyini sülh bağı ilə qorumağa çalışın. Çağırış aldıqda bir ümidə çağırıldığınız kimi, bədən bir, ruh bir, Rəbb bir, iman bir, vəftiz bir, hamının Allahı və atası birdir. O hamı üzərində hamı ilə və hamıdadır. Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. Дух один и тело одно, так же, как и надежда, в которой вы были призваны одна. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог, Отец всех. Он над всем и действует через все и во всем. Kilsənin birləşməsi bu insanın birləşmədir. Объединение Божие – это не объединение человеческое. Hətta yerli kilsəyə belə daxil olmalıyız. Даже если вы относитесь по месту церкви. Biz iman etdik, qərar verdik ki, çıraq kilsəsinə keçirik. Мы уверены, мы приняли решение, что мы будем ходить в церковь вчера. Bura mənim xoşuma gəlir. Вот здесь мне нравится. Burada vəz maraqlıdır. Здесь проповедь хорошая. Burada Rüstəm var. Здесь есть Христос. Burada ilahilər yaxşıdır məsəl üçün. Здесь, например, хорошее прославление. Burada hamı brend dükanlardan yeyib kofe içir. Здесь все одеваются, хорошую одежду, пьют кофе. Və biz kənarda elə göstərə bilər ki, mən özümü bu cəmiyyətə daxil edirəm. И нам может показаться со стороны, что это я выбрал эту общину. Biz özümüzü daxil edirsə, özümüzü də çıxartırıq. Ага, то есть, если мы сами приняли решение, то мы сами себя потом отсюда и выводим. Amma kilsə Но церковь, insanların maraqlarından ibarət bir klubdur. церковь это не клуб по интересам. Və yaxud da dini toplantılar, dini məclislərin olduğu bir Это yerdə. не религиозный совет или община. Kilsə fövqəli təbii bir quruluş hansı ki, müqəddəs ruhu yığır bir yerə. Церковь это сверхъестественная община, которую Бог присоединил. Bizim iman etməyimiz, То, что мы уверовали, bizim yenidən doğulmamız, то, что мы снова разделились. bizim müqəddəs ruhla İsa'nın bədəninə vəftiz olmağımız, Ага, и то, что благодаря Святому Духу мы были крещены в тело Христова. heç biri bizim işimizdə. Это не наша работа, это не мы. Bu müqəddəs ruhun işidir. Это работа Духа Святого. Və İsa Məsih deyir ki, əgər aranızda bir-birinizə sevgi olsa, hamı biləcək ki, mənim şagirdlərimsiniz. Иисус Христос говорит, что если среди вас будет любовь, все будут знать, что вы мои ученики. Duasında deyir, kahin duasında deyir ki, ata onlar bir olsun ki, dünya məni sənin göndərdiyinə inansın. В последней молитве Иисус Христос говорит, что чтобы мир увидел, что ты послал меня через их любовь, İx yedinство. их единство. Həqiqət nədən ibarətdir? Из чего состоит истина? İmanlıların insanların ümidinə qalsa, Если верующих отдать в руки yəni этого мира, biz heç vaxt biz biri ola bilməyəcəyik. мы никогда не станем тем, кто мы сейчас являемся. İnsanlar çox vaxt birləşir öz şəxsi mənafeləri üçün. Часто люди объединяются почему? Им нравится друг другу, или есть какое-то то, что они сами получат от этого. Mənfəət, məcburiyyət və yaxud nələrsə birləşdirən bu faktorlar onlar müvəqqəti olur, itir gedir. Если мы собираемся вместе, например, по интересам или что-то от этого получить, то это долго не продержится. Günah yerinə elə parçalanma götürməyib ki, insan öz xoşu ilə birləşsin. Günah elə bir vəziyyət yaratmayıb ki, yer üzündə insanlar rahat birləşə bilsin. Ага. Грех не создал такую обстановку, чтобы люди могли собираться вместе. Amma yer üzündə yenə də 2000 illik kilsə var. Но 2000 лет, как есть Церковь Божья на земле. Fərqli imperiyalar quruldu, dağıldı, fərqli cəmiyyətlər quruldu, dağıldı. Были империи, были общины, которые были созданы, но все они распались. Amma kilsə 2000 ildə var, onun heç nə dağıdılmadı. И 2000 лет есть как Церковь, и ничто не может ее разрушить. Və bu müqəddəs ruhun sayəsindədir. Это почему? Потому что Святой Дух так делает. Müqəddəs ruhun verdiyi səmərədir ki, insanlar bir-birinə dözüb bir yerdə qala bilir. Потому что Дух Святой дает эту вот силу, вот терпение. Плод. Плод это, да, дает, чтобы мы могли терпеть, любить друг друга. Və İsa Məsihin dediyi kimi, insanların iman etməsi üçün birliyi vacibdir. И как Иисус Христос сказал, для нас важно, чтобы у нас было единство. Hələ heç kim heç kəsi özü imana götürməyib.
Еще никто сам себя не привел. Yox. Heç kəsi, məsələn, mən Rüstəm heç vaxt imanı götürənməmişəm. Nihatı və heç kəsi imanı Никто götürmür. друг друга не привел к Bu mümkünsüzdür, insan Это imanı götürmür. невозможно. Невозможно. Heç kəs bu mənim şagirdimdir, mən bunu yetişdirmişəm. Никто не должен думать, что это мой ученик, и я его взрастил. Bir insanın iman eləməyində kainat kilsəsidir, yerli kilsədə hər kəs iştirak edir. Потому что, чтобы уверовал один человек, в этом участвует и местная, и вселенская церковь. İnan burada oturan hər bir insan hansı ki iman eləyib, heç tanımadığı adamların duası sayəsindədir, tanımadığı adamların zəhməti sayəsindədir. Вот поверьте, каждый, кто здесь сидит и знает Христа, есть люди, которые вы даже их никогда не слышали, о них не знаете, они и молились о вас. И вы здесь. Əgər bu birlik olmasaydı, bu şeylər olmasaydı. Если бы этого не было единства, ничего бы этого не было. Və bütün bu proses müqəddəs ruhun dünyada və yerli kilsədə apardığı işdir. И это вот работа Духа Святого, который идет по местной и вселенской церкви. İstəyirəm bu ilə bitirim. Хочу этим завершить. Görün, hava yoxdur və yatırsınız. Я вижу, вы спите, Amma sizin bəxtiniz gətirib. но вам повезло. YouTube-da tezdən qulaq asa bilərsiniz. Вы можете в Ютубе посмотреть снова это проповедь. Yatdığınız yerləri tezdən qulaq asa bilərsiniz. Можете услышать те моменты, где вы, может быть, уснули. Amma 3 vacib fikir həyatda Но qalır. я хочу, чтобы вы, когда вы сегодня думали, эти 3 важные мысли вы помнили. Birincisi, Первое. müqəddəs ruhu Allahın özüdür və ona ehtiramla yanaşmaq Ага. lazımdır. Дух Святой – это сам Бог, и к Нему надо относиться с благоговением. İkincisi, müqəddəs ruh hər bir imanlının daxilində, mənimsə hər birimizin daxilində yaşayır və onu məskən edir. Святой Дух обитает в каждом человеке, кто принял Иисуса Христа в свою жизнь. Он обитает, живет и действует. Çünki onsuz bu dünyada məsihçi həyat yaşamaq mümkün deyil. Потому что без Него невозможно вести правильную христианскую жизнь. Üçüncüsü, Третье. müqəddəs ruh kilsəni qurub Третье. Святой Дух создал церковь. və bütün baş verən proseslər hamısı onun fəaliyyəti və zəhmətidir. И все процессы, которые происходят здесь на земле, среди нас, Веб- это работа Духа. Və biz birliyimizi onda qorumalıyıq. И мы должны сохранять наше единство в Нем. Gəlin bu barədə düşünək. Давайте будем думать об этом. Bu fundamental bir şeydir imanımızca. Это фундамент, это основа фундамента нашей жизни.